Banna ba le babedi ba latofadiwang ka polao ba tlhageletse ka boripana gompieno ba lebagane gape ke tatofatso ya maiteko a go bolaya morwae wa dingwaga di le 18 fa ba ne ba tlhagelela lekgetlo lwa ntlha ba ne ba sena baemedi ba molao ba tlogetse maiteko a bone a go dira beila. Today both accused have appeared with their legal representative, one from legal aid and the other one's a private attorney. Both accused for this matter of the mayor of Collins Chabane, therefore abandoned their bail application. And then this matter has been postponed to the 19th of September 2022. Lelapa le hutsafetseng la ga Maluleke le amogetse go busediwa morago ga tsheko. I think the postponement of the case, it gives the police and the court to give us the good investigation so that when they come back, they need to have a very tight case that maybe they have to deal with on the issue of the perpetrators. So we're fine with the postponement, especially now the investigation is ongoing. Mokhuritshamaga wa pabalesego ya baagi profenseng Polibishelo a re go na le babelaelwa ba bangwe ba le bantsi bao ba amegang mo polaong. Mapodisa ga mpha ba mpotsa ka molato ba mpoditse gore ba shetse ba feditse dinyakišišo tša bona o no šalang 20 pepedi go na le ba bangwe ba ile gore ba ile swariwa before beke e fela. Kgwedi e buseditswe morago go kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 19 go letlela dipatlisiso go tswelela pele. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Malamulele.